Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Aramid Kapitulo 20, versikulo 35. Iti kastoy, impakita kada kayo. Ababaan tinapas nagtrabaho. Masapol at tulungan tayo dagiti na kapoy. Laglagipan tayo ti kuna ni Apo Jesus. Nagasgasat ti mangted, ngam ti umawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Apay nga awanin karga na to'y wallet mo? Imay ni kasinsin ko. Pinautangan manan? Na-confine ka nung amin ti anak na. Kasta manin tirason na idi. Apay, saan ka makadlaw? Luk-luk kunda kan dagiti kakabagyam. Saan ka kumamit nga agsaw iti kasta? Sige, itad mo amin ti kwartam kadagiti kakabagyam. Nakarkaro ka pa yung politiko. Anya kumati maganab mo iti dayt na apa nagtultulong mo, ha? Oh, anya ngay, kumusta di buridak mo? Mayaten, auntie, intaray ko iti ospital idirabi Imbag ata pinabuludan nak ni June. Ay, nasaya at nga rod no kasta. Adon akakabagyan ti inasitgag. Ngam didak pinautangan. Iso aday jay nalagit ko ni Insan June. Kat, kaano nga rod ama irwar di anak mo? Inton bigat matlaang, auntie. Nangatula ka noon ay tigurigor na. Iso anak kumbulsyon. Ibagam tuman ka ni John, auntie. Taagyaman ak unay kan kuana. Ay, sige. Makadanon day ta, balasang ko. Awan pa'y ganas amangan. Naimas da ito'y natangain lutom abakad. Apay nga nakakusilap ka. Ay na, naimas kumamot ti sidaan ta, no di mo impadawat ti kwartam. Agkasapulan ti kasinsin ko kunak manan. Apay, saan nga agkasapulan ti pamilyam? Awan tupay sidaan. Saan ka kadingag kasta bakit? Dakas te agim imot. Insan, umay ko bayadan tayo binulot ko kan ka. Kumusta nga iti anak mo? Mayat matan. No saan nagapukan ka? Diyak ko man napaagasan ti anak ko. Si kakit di mait. Nagitidad dum akakabagyan tayo. Pudno abimak nang da. Ngam di damat kaya ti tumulong. Bayam idan. Uri agpakpakasi akadakwada. Saan daklata at tinulungan? Amang ano na iranamit nga wang kwartada. Imbagkan ka, tanangtid ka adagos. Basta da maitulong ko, tumulong ak, insan. Naibangal daw mo, Mare. Ne, sino ka? Kumparik nila kay mo, ni John. Kasta ka di? Umay ko kung makasarita. Mala, umunag ka, tayo ba? Pards, agpatulong akman kan ka. Apay pards. No, mabalin ko ma. Bumulod ak iti kwartam, tani. Guyudin tan diyaw lulugak ang motor ko, no jak makabayad ita. Kasta ka di pare. Uwan pare, di kagdanag, tabayadak mo't lang apama na makasweldo ak. Sige. Alam mo na ito'y kakaiso na akwartak dito eh. Ay na, agyaman ak pare ah. Amukad, asaan ka anarigat nga sitgad? Nagawidan di kumparem. Kapampanaw na laeng. Anya di inyawat mo kan kuana. Imutang iti pagbayad na iti motor na. Anya? Apay, lending kaya. Marisa. Nauma akon, John. Kunamlanbak lang ka. Pautang ka ang pautang. Apay, sigurado ka ang mabayadan ta ka? Anya nga ita? Awan allowance dagiti anak mo amapan ag eskwela. Ikampay lang ida. Awan ti maitid ko. Katkatawaan da tiliklikodam gapu iti day tanga ugalim. Tapay ko ma. Naglaka ka ang mauto. Saan ka kadingag sa iti kasta, Marisa? Nay, apay ngay Marisa. Awan mo't karga na day to'y refyo. Ay na, kasano ang makargaan day ta? Kat naglaing mat nga agpautang ni John. Anya?
No saan na kabagyan ti umay umutang? Sa bali a tao. Kat ti dakas na, ikan na adagos. Talaga laang ngamin anasingpot ni June. Oho, nasingpot. Uto-utukit diya. Saan mat Agrigrigat kami nanang, gapoy ti kastang ugali na. Dayta ti pudno. Umayak ko maidji balayo, insan. Ngam amangan ngamin no agungot manin ni Marisa. Apay ko mga agungat. Amangan no ibaga namanin nga umayak umutang iti kwartam. Nabayag mo ta na nakabayad ka. Uwan nga rod, ngam ibagbaga na kano ka ni auntie. Anaglain kami kano nga umutang. Baybayamon ni bakit ko. Kasday lang ti panagsasauna. Di na laam mo ang mararaam ka. Gapo iti daytang nga ugalim, tama nagtulong ka. Sa baling harod mo ti kapanunutan ni bakit ko. Di nan sakot kayat nga umay kamin iji balayo. Ay, saan Nawaya kayo latang umay ijay. Panagrik na umay kami laang umutang. Paspasinsyaan nyo latan ni bakit ko. Insan. Kasano da ito yan? Awan aminan diti kusina. Awan pa yan pagbayad iti kuryente. Bakit? Natimplam ka din ti kapek. Dayta ni. Ni, apay ngay. Awan mo ta sukar na. Kasano? Awan igatang ultimo asukar. Unay mo't daytan. Dumaw daw atak iti igatang ko. Ngam ko na mga awan kwartam. Talaga mo't ngamin nga awan. No kasta nga rod, ano sam ati kaping awan asukar na? Kat, nagbayadan je kumparem. Ni Lawrence, Wan, saan pa'y? dayta ti bagbagakan ka. Utang kalimutan manen dayta. Agbayad to. Awan lat amukon. Auntie Norma, apay adinak mo ten pampansinan ni Marisa. Ang mga no saan na kamot nakita, balasang ko. Kasano ko maadinak nakita? Kat nagsabat kami mo iti dalan. Apay ngay. Kasla na sakit tinakom na kanya. Apay ko ma. Dayta ati jakam mo. Amo matanday jay amanugang ko. Talaga nga adasong sungit na. Uwan nga rod, auntie. No apay kit di akas na ti ugali na dayta kat na ikamkamang laong. Apay ngay bakit? Di ka matla bumangunan kat aldawan. Madimatan tirik na. Anya? Ni, nabara ka nga peso. Permiti sakit ti ulok. Sana ko nasumrak iti trabaho. Ipankalangan di ospital. Saanan, paliiwak pa'y. Sumrak kakit din. Kabalampay ka di. Uun, kabaulak. Naladaw kang sa sumrak ita insan. Ay, huwag nga ron insan. Danta ni Jack sumrakan. Tagurigor ni Marisa. Ay, sapay uso ita ti dingge. Huwag nga ron. Ay. Sige, tasumra ka kon. Di ka agdanag. Tainton malpas ko dagiti trabaho diti balay. Inakadwaan ni Marisa. Ay, sige man nga ron insan. No madilat ta, itry ko lang nga ni di ospital. Marisa, Ni, sikamot kay. kumusta kan? Madilat ta tiriknak. Agkapsot ka naglaminak. Ay, madidaytan, ipag. Ha? Nagado ti rashes mo Kasta unay ti sakit ti ulo. Ipan kan iti ospital. Narigat no di mo siguden dayta. Kagap-kapog iti Phil pare. Iso nga itakla nga si Mang Pet. Kasta ka di. Nasabat ko mo tinsan mo. Ijay. Mapan ka no gumatang iti agas. Agas? Akin agas. Agas ka no mat ni misis mo, kunana. Anya? Iso a timing, tabayada kung di utang ko kun ka. Pare. Kat nayunak pare, tamo ka sa pulam itati kwarta. Agyaman ak pare. Awanan yaman na pare. At tuyan ti bayad ko. Kumusta ngay ni Marisa? Imbag ka no tainyag ko adagos. Nababanti platelet na. Anya?
ket no saan nasigod. Ang mga no agkasapulan iti dara. Ay na, imbang garod at adda kabalasang ko. Sapay awan ni John. Umay kanu inton madamdama, anti. Asino dagiti may abisita itay nanang. Kakabagyan mi dagi jay. Dagiti daduma, jak am mo. Imay danang tad iti tulong da. Kasta ka di. Wen, ada nang tad iti kwarta. Ada nang tad iti nateng ken prutas. Ay na nakaayayat da. Ngem ibawal damet ti ado abisita diti ospital. Kasta ka di nanang. Ni John ngay. Kasarsarita na di uncle na. Ta agipaw it kanumot iti tulong na kada kayo. Isunan to kanon ti umay mangbantay ken ka inton madamdama. Agyaman akin ka insan ha. Naanos ka amang bambantay kini Marisa dito ospital. Awan anyaman na insan June. No awan kayo la ng tulong kada kami nga agasawa. Jak lamon no niya tinapasamak. Saan da kayo abaybayan, insan? Si Kapay mo't ama nagtulong. Ah, Umayak to pa'y agbantay. No saan pa'y ama irwar ni Marisa. agyaman akin insan. Di ka agdanag insan. Saan da kayo abaybayan? Napay ngagsangit ka bakit? Nakarwar ka lang arudo ni ospital. Mababainak namin kan ka. Lakay. Tapay. Gapo takas taunay ngungungot ko kan ka. Gapo iti kanayon mo apa ng tulong kadagiti kakabagyam. Ngam iti adak iti ospital. Gapo ta nagsakitak. Mariknak ti panangasikaso da kanyak. Kanti ado at tulong da kanyak. Kasta talaga, bakit? Ita, amo kon lakay. Ado ti dumtang agrasya iti biyag mo, no nasayaat kay ti padam ataw. Dagiti managtulong, matulungan dan tumat. Agkakabagyan, aggagayam, gan agkakaaruba. Naskan laeng nga agtitinulong da, tapno nasaysayaat, naragragsak, kan natalinaay, ti panaglalangan da. Papagayam, di taan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y ng istasyon. Agyaman kami tiin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo